Okay, hi everyone! Nanapag ko sa Kinamot. Okay. Ningbalik mi sa Kinamot because them. Okay, si Duday, si Tonton, yan, si Papado, si Kuya Bang. Gagisin na. Oy, subscriber na ko na. Uy. Balbakuwa. Okay. And puso. Okay. Suko mo sa kadaghan eh. Gaya ko puso ya. Isa sa lang. So, puso. Dugay na ko kaayo. Nakakaon og puso. So, mga on may puso karon. Coming pa ang kuan. Pork barbecue, Kuya Bang. Don't worry, I ordered. Dudes, you eat na. Pray na, oy. You pray na. Na, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. Okay, enjoy. Agoy, napa dyan dinuguan. Dong, ari na niya. Gamay lang ha. Tambal ibog ba? Okay. Lami? You like it, Kuya Bang? How about you, dudes? Napagalipansit eh, Duday. Balik ko dire, balik. Kay lami. Ano? Oh, there. Kuya Bang. Tibok man to. Ay, tubig ka. Nag-order ni tubig. Oh, nalo ko. You like it? Kuwang ni puso na. Ha? Ha? Kami kaon. Lagi sila. Nabro dili pa ka. How's the barbecue, Kuya Bang? Dami? Nangay ka? Okay. Kamao mo lagi ka mo kinamot. May na ba? Cowboy. Kamao naman lagi na mo kinamot yang. Karon ba kay kita? Magkinamot po ka sa school bang? Ha? Once? One time? So, Maria? You eat na, Maria. Water? Wala pa man. Ako ini na do. Sino puso ka mga auto ba? Kanang water. Tulo. I'm back. Kinamot. Dami ilahang. Sa muka. Kuya Bang, how about pecho? Chicken. You don't like? Try it. It's good. You want more rice? Ay, gibali na.
Ano ba ko, invitasyon pa ni hapon ni Pinoy. Kasi Karon? nag-business. Okay. Nade siya. Ako doon guys, para ba ko mo ikot ang pista. Name, ang kumpanyo. Okay. Mahal yun eh, sa atin. Kung nag-50 na, kilo. Ha? Ang kilo ka na sa Bicado ba? Kumpanyo. Mona Nino, after 5 minutes. Meaning to say, lamian gid siya. What can you say of Kinamot, kuya? Really? In a scale of 1 to 5, pila score? Bakuha ko na, of course. 4? Why 4? How about Balbacoa? 5. 5 over 5. Nga na, dyan kalami ang Balbacoa? Humok? Ang ilang pecho? Kira. Ang barbecue? 5. 5 ang barbecue. Ang puso? Lami unjud ang puso. Ang liempo? 4. Nga namang 4? Napay kuan to chorizo. Napay isa ka puso. Okay, so gikan na mi sa Kinamot and busog. Busog, lusog. Okay, lamig gid lang ang pagkaon kanang balik-balikan jud nimo. Okay, so hopefully makabalik na po sunod for another FAMBAM. Okay, thanks for watching. Bye!